Will Fuller. Falch o fod nôl yn y tîm cynta. Wedi anna fe, gynt yn y tymor. Dyna'n Rhys nawr. Pas dda at Miles Davies, mae fe'n rhoddi nôl mlaen at Elliot Evans sy'n lledu at Jordan Lamb. Pawr o postyn ac mae fewn. Will Evans oedd yn dilyn ac yn rhoi'r bel yn y rhwyd. Wedi ddi fownsio oddi ar y postyn. Symudiad gore Met ar ôl hanner awr, maen nhw ar y blaen. Kane Owen yn edrych i daro nôl yn syth. Ac mae'r ergyd yn un da. Will Fuller ar y arbediad. Yn munudau ola'r hanner cynta, a mae gwynt tu ôl i Elliot Evans wrth i fe gymryd ei ergyd. Chwilio am ei 5 gol y tymor yma. Yna'n bownsio'n agos, heibio'r postyn. Folo. Cael ei roed ar bwysig am Will Evans. Elliot Evans nawr. Yn casglu. A ras. Trio cael ei croeso i fewn. Will Evans yn taflu drod at hwnna. A mae'n mynd yn bell dros y bar. Y cic gorna yn dod fewn i'r canol. Will Evans yn penio nôl fewn i'r canol. O Miles Davies yn cam sefyll. Meddwl bod wedi dyblu mantes y Met. Wrth droedio i fewn. Heibio i Rhys Wilson. Crosby yn gyrru'r bel yn amlaen i Elliot Evans. Mae fe'n rhoi croesiad i fewn. Will Evans yn troi. Will Evans yn gyflym yn y cwrt yn cael at y bel, ond ddim yn gallu troi digon cyflym i gael yr ergyd at y gol. Rhys Griffiths, ddim lot o chwaraewyr mwy profiadol i ddod mlaen i gael gol yn y munudau hwyrach yma. Ni yn y munudau ychwanegol ar unig chwaraewr Pen-y-bont sydd ddim yn y cwrt yw Rhys Wilson y golwr. Mae'n mynd at y post i pella. Mae dal fewn. Mae Kostajewski yn penio fewn. Ond nhw wedi union i'r sgôr. Acrobataidd yw dathiadau. Mae Pen-y-bont wedi sgorio ym mhob gêm uwch gyngor Cymru leni. Wedi parhau ar ei rhediad. Maen nhw wedi achub pwynt yn amser ychwanegol y gêm yma. Rhys, I feel I should congratulate you. I'm sure with scoring so late, it feels like a win, that draw. Yeah, it does, and it's a tough place to come. And obviously the run we've been on, we would have settled for a point before the game. So yeah, thrilled that the boys managed to get a point. If it's a league for dropping the most points in 90 plus minutes, we'd be Premier League champions, and it's disappointing because the efforts of the players again today deserved more at home against Connah's Quay and deserved more at home against TNS. That's been our last 3 home games, so it's difficult, but the performance has been there. If you look at the context of the game today, we were totally dominant first half, rightly take the lead, and then second half you're expecting them to really bombard us, which they did late on, but the initial 20 minutes of the first half, I think we had 4 or 5 attempts at goal, and a goal disallowed as well. So it was difficult. We just got to keep nicking points in tight games. Like today was tight, and we nearly lost it 1-0 again. We've lost 3 games, 3-2 in the 90th minute. So those are the games where we need to turn into points. So we'll go there next week. Hopefully, give a good account of ourselves, keep the performance up, and the main thing is stick together.